o sa ko na ko pe una o si humalo malo foi me ta que toma pe por mo pe ka pese te au ka uma front line na so malo aí a foi me na que ta ma ta tol ko o kai que fo que ka pe te mini pe que te ata ai ka front line na e ta humalo ta aí a mahino e ha o pe ta kapau e hane ki puki kai ke puela ai a ko e pengahi fonga e ka hama ai ke malu ka no si ako e timi ko ia ko te au ha timi ke ngao e ngai ka pa ni ka kana ke ako ni na ko ni te ha pe na io mo ka ko to ta ko ni ma ke na o si ko malu ye no si ana ho malo e aho anga ta wala ko wi fa aso september ko faise te ai leva ne ho ani ana e con aloto o gato ai a pos ka kata ni ku ma doi ko kai go ka kata na ku o se wi ke o me na ku o a le go ko na o me malo i ke tu ma ka ke na ku ke la na ai ko foi me ta o fi maria ni neo mai ai positive de tesi e kai ke fuwa ka tu uma ka fa ambe de ka tu uma e fu fa tu ka ma ki api ko ni ke ho ka pa ma yo na mo pito e si o ni nga fe ko ta ko te sin to ani ai pe ma ta ka mo e sta mo u ani ke ta wa ko mo ta fu ka ma lava che lei mi si la o controllo produttiva, con il patone vengo o snau na che lockdown, che votare boa le votole ko fa. Ko fisna che na lava o fa ho che na vena na tuai. Ko o hinga beia to kana to ke no tuai ko le tau lockdown ni. Ki he tu una ko e ni ko e ko tau ya ko ni tai ni. E ke ko try la ni ko me no ko to ma ho. Contana pues mia pues o moni e papel de trabajo de lockdown yo estoy también con the restriction porque o venga ya o tau kai fa we are in restriction mas eu o tau que fio eu tau que tá off eu o que tá off pe aí lá aí eu que tau kai fa Poi a monte di allora si io si dava per definire tu che ne lava e nage ko symptoms ko te ma ko ne ha fora ma pa se ne fora ma ko ni na o si hu la ki ku tu o wa pe ko no fenga mari ke mo ui ke ko ne fai ku ka to ku fela la ve ke ferui ka to keria ko foi vai lá se com a loja para que ele mate aí é que pedia até que cai que é foi eu vou colocar aí que foi poto e tal moa o que não vai pegar o para tal aí da coisa o o que me vai lá se que vai pegar mais lá e vou para vai mas não vai não pede ali e com a lá que caiu no para hospital mate vai lá e fala como é pegar cai para falar no de falo Mona ko tai pa ka huia o ko fa me a ni hanga malo I e pugela we mai. Pa me ba ki ta ofe ma fola o ne ta pe ma ka pese te o no. O we bi ki ko no ni ta. Ta mona bi fe lo. O se ki to kan ga ta ni ne ma o se ho ku. Ki pa pe ki ta pa ma pe. Ai lo foi fe ka mo. Ai ko to ta ko di na ya ne contact mo ke se mo ko na positively Christchurch ki mo ai ko pe ma halo ki ai o ko Australia ni ta press conference ave detail ya ko ya ko no si ya ve que na hanga na to trace holo he na o ma winga ko ya ki no si ka ko ka pe que la wa ta press conference ni ta ko te na Kau ke o patoma au pe ko tuana mai no si la na area of Monsen. Ai ko na ia na pesi. To ko wepe tui. Na o fo. Sera ka ta ki pe ko ke si ko no si positivi ki la vi ke o si hu to o fe to na ka pasis. Ona tunga ki hu malu. Hu malu. Ko
ko tunga ko ko mo malu yo ko ke tana ke ko metala ko ya mo kimi ini bana ko ba mo ni ko ki ya mai no mai ko ki ko ya mo fare e tamini di kakak kumwa te wa kwenda mo ni ka te ko ko ka ko kamata ke karuta na kakaina pa ko na oke mo fare ko wa me fare que mo fai que kakai forma ko te na ko hoja te ni que kakai te wa ko Ikai ko mu ya pe te ya to ma ko nya he mere o ke be ni mo u fa se si ya pa mana ke ta wa na ke tu ki ai pe ko ka ta ki pe fa mo le mo ko nya ko ki se ma o pe ta o fa ma ta la ke ma hi no mo on ke tu ta me to ta ka so pia na na ka we ya na le ke ka we a no mai ko mo ta ai a ku concern mai le ma na fa ni na fa no mo na ai ko ya me ko fe ko i te fo ki te ko ke ta o ta Tēnā pita o kātoa ana me o ke rei ni whata ana whai o ka hoka tuta. I a honi wau ki moni te ke sāpa te lere ai. Ke tu iai hana whakangata ngata hange koe ko nena ke lahi ai restriction. Ke toko lahi. Ko mo tō whai tutu. Ara, i tūma koe mahina me te au, ma wata. Wai pe restriction he tai mini pe koe pe dei te rini. Ai a whoki mea no moro e pare nia. O ke tau no moro, o mea koe restriction ni o kama wai pe. Toko te a wani e wata ana. Iyo, ango me koe ane e ki wai pe ia. E o wai a restriction. O ia e o wai ai. Kai te wai pe. E ki wai pe ia, ko te tua koe tai mini. Ke malo. Yang itu apa tadi? Kau tahu kata apa pun, saya bagi tem-tem. Asa apa deh? Kau pergi rotu. Kau tahu faham? Kau pe. Kau ke mau ni deh? Kaya halau tahu ni. Kita faham ke rotu. Kita tahu tak no pun. Ada yang condition kita lah. Kami apa ni faham? Pe waha tai mea koe ni, koe mea te mau sio ki ai. Te mau whamutanga ai ki koe ia, ke hoatu. Ka koe whoi mea koe ia nam nau mau roto taha i pe ke tuku pe ke mōni te, ke whiwha kau koe ni. Ka ko te mai wai lasi ke tarina lao. Ke whui aha tōru koe. Kai tuam ki e atage kakai fai na fangi ka na toko te ke hupe ka taka pompom mo fa na mai o hu a pompom e ka ma ko e te ke hu o ki fai na ta ani ka pa te ke hu e ki vai ani e ha pu ne me ko ta mo no pu ke e te sa ki ta ia ko fa hoko mai e ke asma me ai e mofi pea, no moro pea, ka ku positivi ia. Aia wai expect, ka toe ngā, e wende nā toe aha ki whai toko tātu ki whai toko, ka ki tau roto kia, ke te as pe he mai, e waka wende hau. Aia koe a ngai a e tau kuat konti ka hau. Whai le rei tahake mea. Francis, koe mea koe, i tūna peo koe whai tūtūni koe, Toi pe ahoe, ahoe wanoa te whai whini whare area. O tokanga te apia na tau whakangaloko a whai ngā mea, pea hoko ha fui nihia pe community transmission e maa ki to ngani kai ke lava tau. E whai tutu ne pureanga whituna, toro i tā tata pureanga me umea ke ka leo mohui kakai. Ko peke whato, to vemo whakaukau e. Feituna, que mbuia kakai fika waki, kutapoto kwa malo. Ngai a tau ki tau toia te koe ni koe mea koe ni. E hoko pe, e pule pe mea koe toa e hoko mai. E ana tau whanonga. Koe tāna ki atu pe, koe tuko e tai nini ki e ao mōni te, o whakahoko no si ofi whaka au ni liki au pita.
pito ai tu unga koia oi keisi e taha koe ni. Neo moku ne mo ui lele au pito pe, koe ke ai ha ngahi whailonga e ha mai mea te. Pea i ngahi whakataha koia o a koe ke moni te e toki tuku atu ai ai au whangatuku o ngahi tutu uni ki he ngahi tuutuunia koia ai ngahi whi alo a ki moe ngahi whatahanga toko lahi pia moe lockdown ni ai e whakahoko atu ia i he moni te hiri hono waka i whakaauriri ka koe ngai ni ai. Ka koe tuu ka koe na iai e tau malai makapuna koe whakawhiawhia nei osia ai le volo ko ia oi ngā ue ai ngā ue aki ko ia oi PPE pe koe ngahi mea malu i ki he maximum level. Aia koe le volo tau po tahai nei osia o ki ai whakahoko oi tui oi mea malu i ki he kau ngā ue ko ia i he malai makapuna ka o mai kau frontliner ko ia o ngā ue ai. Ko hono hi ngā be koe ta au mai ko ia o Delta variant i ta au mai. Koe tuunga koe ke kau toko lahi koe kau ngā ue. O ku tau mao pe i loto whanua i e kōhiri. Hono le vai mai tau kau ngā ue frontliners ke nau toka ngai kina kau pāsese ku mai vito preanga. O a o mai pe ke tuunga koe tainini koe pe kau ngā ue toko lahi whiunga i tā noa kai o maa whaka makeke. O nau whakahoko no toka ngai kina ai a ki nau tōru koe a kou no whakolontini. Kai ke ngata pe ai kau ke pe kau ngau e whiunga lai whiunga pe ai o nau whakahoko ngai whatongia i e ngai whare maha ki ka o maha no lere ki e ta o malu i pia mo ngai senta o mo ui. Pia i e taimi ta tau pe te tau whakahoko pe e whakapoto taha ki ono le vai lere ke oua na ai ai ha alu atu ki tua ki e community ai whakautua koe ni pia i e taimi ta tau pe au tau kau a whanua ki he kaha u kono i ngā ko tau ki whanuan ke tau toka ngai kina pe ki ke isi au pito pe i loto whanua i a tau whanuan kai lava ke tau toka ngai kina lele. Au ko ki whamaa atu ke gani koe whai whata tō lai koe au ate rea pōpū. E ai pe ai whitu wai e huhu ai mo tō koe ka pau mō. O kei te mō wake ki e kātoanga, ia mō kore ke whanau ke kore ke mātua ke huhu ai pe he mea. E iai kau toke tāmu mea ke huhu, ka pau ke huhu tā. Tō ikai mea whakao mai, ikai mea tātu harao mai. Ata pe ni sta te lava ke whamaino mai pe ai tō tāke na mau koe ni positivi pe tō tāhe tōni pe pasa se numero pe ia. Pasa skepe. No. Tau ki whewi peo kia siare pe mo ke o lahi kau kakai unau lokonga whawhehui mai kau au lahi eke mai ke tama whauri pasi tene kau mo ia he quarantine mau tu pere miniu kakai unau no sio pena toke ia ke he lava ku hake COVID-19 whiwhika uko ki ai ko whewhi tu i he tānoa o tonga tuku ai patient zero koe ni ko ngā koe tau sio koe ke tauta mo airborne pa whikatoru ko ki ai o si magos mahino pia me mai koe eki pare mea ngari pe te tau sio toke moni te mai whakauka ki lockdown ma koe whiu pe ni ke u businessi ke koe e lava o kei ngā ue ma ui na toke essential business o ke kau pe mo ka o business ko na import mo export ia i o ke kau pe mo na to ngā ue mo u fare ko long ko ia Ma te u ni ko no to mahino te mo. Yo ne ahora te mo. Ti la ko ia. Kono hinga o tau ki o de tau penik pera hon, tau close down e te lahi anga e mea. Mo ka tau ki e ao te au ki mahino. Ke whakaureo kau pe?
tau be e whanai na se, e ku he ka whakata mai whasi. Mao ka mea mahi ngā pētai mini ke te teo e ngai whamiri, o e pēni, te o pume uhina mai mo mea. E kono moni ko lockdown be o taritari ke siwi ko pau e potentially e toko ua ke toko toru. E kau close contact ko e mai e whakapuna pe mea na uesia. Maka au pe ia pau e siwi ko e wharamaki mai no hako to pe to e ngai patau toki. Peka pe ke lockdown futai lolo. Until e whaisi ka kau toki tā mai no o pe. Ai ku kata pe ku ka pe mo no lockdown e fo la aki pe ki ngai o tu motu. Ko e toki mahi no e moni te. E tunga ko ke ku hanga mea ko e nai mea ke CEO. O ku self-isolate mo mai family. Ko whakamu ke nau nofko nau mai ati. Ai ngai family ko e tau frontliners. Kai takai atu pe ki ngai health force toko ni ko nau mai whima wa nau tolu. Ene tu atu e kai neo au ke moni te. Não, foi feito falso pendiente com memória do real. E foi que bem deleitado de feituna. Foi feito o peia, pegou matenteu, botou por aí na feituca, já me pouco. O pequia é vítima coisa. E ave botar mala na mani, pegou ave na feituca. O aqui é feito yua, pegou matenteu e foi aqui que não ficou com pegou mais botou a pia, tava pegando. Ono tole atu ke kakai. Ke o huhu ka tau tohonga, malo. Putu ko o mai ko e mei muri. E tai ngana tau, time restriction te, ni ka pe tutun pau ia health care. O ka pe nau tutun pau au pe e tapu ke toi whakawai puha preferably ke ai ko e whehui ko ia o si ai standard procedure ke ai health care. Mo mea pe mo tori ka ke te whakakontekti. Unfortunately, ka ko reality. Ko e ngā au e ko ia ki hana o mai ha sino o ha pekia ni te apuleana ko pau ke o mai atu ku kolonitini e whare mahaki. Pea i e teimu mawahe ai ko e ki hono tanu. Ko pau ke ia e supervisor kātoa e ko i halanga ia ko ia e tau taha me ko nā e mo. Mahalo na e whai te hui ki ha wheitu maki ka pau ki ai ha ina whai makai ki ai kabineti ki ha wheitu maki ai o si ai be wheitu maki o ka pau e ai ha tokota i tongan e pe kia ne o tua koe o i ko vitahi ko e lawe ko na koe e ke whika aki mo i tokotaha ni no whoko ia i tānoa ko i tokotaha i kohonologi o tapui au pito ke tapuia i toa monologi pe ia e sotia o bune siofi au pito under strict supervision au pito ai tong taha ko ini ke wana toi mamahe ia mi honologi i hene nofo ko i tangini ki mo apea tok whakahoko ai ngā ue ki hono ave ia ko i e se taha i mo Não falasse? Kata e pe ko ki se hoke. O mahino pe foki ko e to ko pase se ko ni ko e ko ta taha ni i ka ko foi na ka. Ka ko e ki se hoke ki he estado ni me te ki te na ia na tu o pau ki na ka pase se na fala ni na imagina ko ni ko ke ma fo lai ko i community ai ko wi ta hi ha ke na o fola mai ki Christchurch ki mo apa na ko fola mai ki tonga ni na ko ni ha ana hi tutu pau ke na to ke na i mu a ko fi ha ka na to fola mai te whapa pau te tō ma whoko ni. Ko i ahe taha wha. Aia ko i kono moni whoko e mahu osi owe tawe taha. Osi owe tawe taha ka kia hamea i Christchurch. Kana osi whakahoko peo kau peke owe ahe taha wha. Koe toko taha koe nea owe ahe taha wha. Ene i Christchurch. Wige on. Ene ai ko nea whai koe mahalo kau pe nea i contact e moe mea koe. Ki whehui beri ko hae whalala anga ngahi whakamatala ko o mai me New Zealand ke pure anga o peise whai tūtū ni ke whakaheka mahata he wakapuna. Ko e ua pe ko e harewa e tirations o e hohu malui pe ko e CV kia ki nangdo ko e kolonitini e whakaaho whakawike. Hono CV nangdo. Te kai pe kongrati. O staff o te aho ko e tau
contact person dia ko me to ngai ai follow ko to mai ai ko yo kala ni kana au hak pe ki question ko ngai fo ba pa ka na ma ka no ma ta na pai den te ka ke mahi de ba ta kana no so pa me be na ka ka to pe documentation si au ke si covid pero ki ko ngwa ke ya ko mai me mo sio ke ai ki ko na tau mai me be fo ki ai si po tolu ya be wata la ko ni ai tau mai ke le yo ko mai pe te ja ka o case so when we ko case mai no e to ta ku ke tau polo ko mau sio ke pe pa tolu pa aku ko fa ku pe ko si be ko ta ma ko yo Paus Moni and but failure the capacity ko ile ai ko mo ui. Ko to ko wa ta ni ma na follow na ko. Na pa e pu ke ai na to mo fu pe to ta ni na pe de la ya. Os ma te teu ai ko ma we. Ki a ke si e fa tu ta ma ke a pito. Ma fe tu ta pe he ni e ta e a ko to ni ma no e pa ke. Os ma ai ko na le e na u ha no ke ta ke capacity ko ya. Koi hangi ko klabe ane nai koi ngau ko to be faka hoko I tongan hangi ko no faka hoko ko ye ngai tu ngai ne malu I mo e faka hoko e ka frontliners ngai ngau ko to be ko sia ko I makke ki apito kina to ko hono o inga ke o wai e maku hataha I lo tonga ko ye ngau I koloni ti ka ma afo ke tu ta mai ko I malai wa ka I tai ni tau pe hono ako I kinau tolu o ka pau e hoko ha ngai keisi to ngai os iai pe tau fale maha ki ai ko mu ke me toka ngai kina ai toko lai fe unga e maha I to ngai pe o os iai pe ma te I e tau fale maha ki mo ngahi nau fo o iai kene ma kene toka ngai kina ai toko lai fe unga pe I to ngai Todo fia kata. La ta de mola to kana I ko ka puke. Ai ko hangi ko to kan o ma ko ni. O I kai ke ya no ngai fra I lo ngai ya ona ko hane ngai science ko ka kai pe ia na no fo pe na to ngai hotel pe mo ngai fe tu pe ia o I kai pa fare mahaki ya. Ai to ngai e mama pe ke no fo pe ka kai ko ni pe to ka ngai kina to I ngai fe tu pe Ko pe I lista ko fe ria pe ka pa we ha ka to una ta ta. Ko to fia la na me na we ta ma ki o ke ta extreme. Easy. no ke ka ke ni sta ko fe ko na ya kon mo na mama ni o pe ka fo mo e mama ni la wa wo ko ka koe ki tonga ni o ku hangpe ko me lista koe ka tau heka pai puka to te a o tau expect ko pese pe ni ma e fukuera ko pese ti e hongfu e ki puka e la pese ti e man ni ma e ke na fukuera hina aya e ti pembe na ole volpe ai ko ke ana ando me misa e ta la beta to lu o to ka ngai ko ito pese te va ni ma hona wa pi ko ka pala pare mai I tau la pe to na to mai pe se ka ni mo o ki mi ko me ai I ta ya ke I tau la pe to ko mai ko la ha bi to la pe ka to tau I mo pe ko o isolation mo ko na ai ko ko ngai ke ma ko ga ko na o ya e la va pe ya o ate ya na o te fa yo ko mo mai ma ti me mo ko fi se na mai pe ya ti me mo la na ai ko mai me pe ia o flexible o pe do o pe ko han na vai ko ai dos Presidente, ese algo como teoria de peito para aqui é a time I tomani de enforcer que tá tu mas mo o que aí né foi que a lá de administrar o nome to enforce the mandatory vaccination abai a time tu nga ta fonua o I tau emergency
o tau wofi nai ki emergency ko ia he whai se taha koe ni. Ko te maski o posto ni kamata pe no tu yo na ko ya maheni pe ya na ta os kamata me fokta to ko na pe na lo pe ya ko ha pe me lava tu ta pe malo ta ko me ko ki ha pe me ta Mandatory vaccination tani pe emergency ko o tu ka foi geis ko ni ka te fe ma we to la ya ni ko fi ma ko ta ha ko me ma fa am ka pa ka ngai fa lockdown ke ka wa ka kai ko o ma lo o wa ka fa ta ta ka ke he ko han ko me e ko me ai to fa no confirm mo ka ko me ta ha ngai me ma fa ma to le ko ni ha we ke ko ni ko ka pa to ko ba we ka ha ke ko mo ba Está me parecía con el precio de tuna, lo que para ni quería hago. Y está hablando con Independent Day. Que ahora es un plan y tomar ni con todo el COVID tahima. Hasta Corona Day. Next week, tao tui ka to que tao fai bia que tao popo que me acordo que fai bia. Tao te ka a bia que fonua, me a fa fonua que tao fai nga ue. Ha o tau tui ki uhu ka tau tui ma tau te wakura ka tau ai ham mia mana ma kofu ni ma ka tau tau la fi apeta ki fai no mai to ngai tau bo po bien da ko fai mai ke maro Amason ko te maro tau ri Kau gila be te ke ko I tapa ki ko na la mai ya so ani. Ko ta hai ai ka be na ko fai no sio ki ke ka ha o ia tai ni ko ia ko ke ka hoko ai ha lockdown e malama ke ni ka ai humalu ai ko humalu e ke le be e ko tu e tai ni mi o fa fia a pito e ola pe fa malola ki ho ki mo e ka kai fo ni wa tau e pese e balu no e tai ni me tos ka o aki e pese e ono ta ai tos hono wa ki he AstraZeneca pe ko e tau fa na u leva ki e Pfizer o PC te whahiwa a tonga tāpuni. Hei ko PC maulunga o pito pe po os kamata mo e ua o po awa e ua PC te ua fito. Malo. Whamaro atu he lava nere e tau press conference. Atu whamaro ki e tanga hei paremia, ke kauto e tāko e utono toa. Ka mai ono epi mista. Whamaro atu ki a Lord Whila Kepa. Mai mista ko me mea me mitua. Pea whamaro la ia ka motora ka media. I ho mo tokoni mo tau whinga wak whata. Pea mo i pure anga. Kukori ta whaos. I te kore peka seare in whaos e rewa tau press conference e whewhi. Mao. So mati ko ai mau fio e hanga te ati ana. Mau fio mau ave pe ka ki mau la me. I puno ko ni ko te ka ya. Ta pa mai ki premia au waiting star. Lo te la ke ma to pa mo. Men. Le klesa e supply la to pe la mai ko e ma to aonde mai. Sì,